Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusatas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Ai khublai President, Vice President bat Menteri rang bado jongkari ya ka jala Manipur, Meghalaya bat Tripura ha ka jingrakhe ya ka singiyo jala ba pura jongki. Kari India ka long ka paralok ka babha bat bala ban shanya ha kiliang baro jongkaroi ka par kari Nepal ong Menteri rang bado Narendra Modi. Play Menteri rang ba ka Meghalaya ukonrat ke sangma ya ka Meghalaya Entrepreneurship but Startup Summit Arhajar Arpo State Convention Center Shillong. But ka Khelo India Youth Games kabalong Guwahati kan kutno mentakasngi. President, Vice President bat Menteri rang bado jongkari kilapa ka jingkhublai ya ka jala Manipur, Meghalaya bat Tripura ha ka jingrakhe ya ka sngi yo jala ba pura jongki hnin ka sngi. Ha ukurwo President Ramnath Kovind ulapa ki jingkhublai kitbok kitweng ya ki nongshong shnong jongki laitali ki jala bakin nang roi nang manpha bat kinyo ka lawai ka badap babiang kerhai. Vice President M. Venkaya Naidu ulong baki jala kilong ki balakar khuda ka mariang ka ba itanat bat ipo iping nadu kilom ki wa ki klau ki batam ki donru haki ya ki riti dustur ba pher bat ka chirus pa jongki hakaspa mariang bat ka lariti galalong usinyang bakraw hakaban penkraw ya ka ri India. Ulong bada ka jingtre shitom jing don sap jong ki priyo haki ba bon kilyang kilai tali ki jala kin sala banangki shaki kadan basajrong haka roi kapar haki snam bandangwan. Menteri rang bado Narendra Modi ulong baka Manipur kalong ki jala ka badon ka lariti ba kerpang jongka bat ki priyo jongkaru kilong ki batibit haki ba bon kilyang bat kilawan ra nam ya ka jala. Upen pau ka jingkan men bakin nang ya kiyo shaprang haki kambaro haki por bandangwan. Kami Meghalaya ru kalong ka bapang nam na mar ka jing nang buram jong ki priyo ka jing don akor gaktian ka thalin ban hakikam ya ki wai pat ki para priyo. Kilong ru ki priyo ki ba i ya ka sports bat ya ka put ka tem ka ruai ka siyaw na lor ba ki i bat nang bha ban penne pansa ya ka spa mariam bat kani kalong ka nuksa ba ki wai ki de ban put. Ukermen ba ka jala ka nang roi bat kiyo shaprang hakisngi ki por bandangwan. Nakabanta ka Tripura Menteri rang bado ulapin pau ka jingsung sarong na markala no senyam hakiba bon banta syaka roi ka par jongkari bat ulayaro ya ka jinglong ba minute bat treshitom jong ki priyo jongka. Ka Meghalaya ka rakhi ya ka lungkhus namba saupo pra jong ka jingyo jala bapura da ka jing ipu iping ha ka bakila don ka jing peni chapang ka jing yaki ba jingale banyo jala ka balam shadu ka jing pen banaya ka Meghalaya kom ka jala bapura ha ka sdem siaja khandas pa nyo puar. Lapin shong kunru ya ka jing rakhi nin ka sngi da ka jing ruai ba jing shat tundrai ha ka program balapin long ha usoso tham auditorium Shillong. Habakran haka jihalang Menteri rang ba Konrad ke sangma ulaban halo ke jingdon kam ban ken mau ya ka buram jong ka por balalen bat banya thu ya ka hakipateng bandangwan ulong bade ban ongno ban im namar ka jalla bat kari ang ban yap namar ka jalla da ka bale ya ka ka badon kam ban le ulak dawru bahaki babun ki kem nilashim kabu ya ka jingyo la ka jalla bat ong baki babun ki chat mentrio ki tengele ban yo ya ka jing itu ulapen kan mau ba ka jalla kan sarakhe ya ka jingdap san posnem jongka satang arsnem bat ukwa ban yo i ya ka Meghalaya ba ka don hakakadan ba khali du na pedeng ka kan hun ki jalla baret jongkari Menteri rang ba ula samru ya ka Meghalaya Day Award syakinong tre sarkar kani ka jingrakhe kan beteng hadu ka sngi rakhe ya ka Republic. Ringkat bat ke jala barok kawai la rakheru ya ka Meghalaya de ha Southwest Garo Hills ha ampati hinin kasi ha ka don lang ki Borpenya District kinong tray kam sarkar ki rang ba bat ki priyo jong ka district habakran ha ka lang Deputy Commissioner ka Southwest Garo Hills Ram Kumar ulong ba ka rakhe kam mut tang ban ken mau ya ka minor ndrai ban pai khamat ru shaka lawai jong ka jala ngitang don kam ban tre shitom ban la ki shaprang khanang ba ka parthai kan tep bat kan yo i ula banrap ha ka rakhe ya ka lungkhus namba saupo pra jong ka jala ha North Garo Hills District Deputy Speaker ubalong ru MLA ka Resubel para Timothy D. Shira ubalalong ukomsan ulapen kan mau shapang ka jing no senyang jong kilong shwa ki balaya le ban penyo ya ka jala bapura ulakan tu ya ki priyo bakin nang yai treshitam ban wanra ka jing kan labat bantai ya ka jala
Jawai ya kajing rakhe la penlong ha District Library Auditorium Munthong Jawai but la penlong dak office jong Deputy Commissioner West Giant Hills. Habakran ha kajing lang Chief Executive Member ke Giant Hills Autonomous District Council ubat Thombor Shiwan ulapen kan mau syapang kajing dan de jong kilong shwa baya kajing no senyang jongki ula ong ba dai ban chu hun tamyak e ka ba kilong shwa ke lale hnrai ngiru kum kinong song shnong iran kajing kit khle banya tre lang bat ka sarkar bat ban kanti ya ka jalla uba shiwan ula pleru yak e-services jong online permission for grant of public events but yak online registration of marriage and the Special Marriage Act Sheja Kandaspa Sanposao. Kanikadek All India Radio Shalom Kabon Lam Shapi Yakakubor. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong bakari India kalalong keparalok kebabha bat balak bansyanya hakil yang baru jengkaroi kepar kari Nepal. Habakran hadian kecil pelelang ya ke Jok Bani Birat Nagar Integrated Checkpost bat Menteri Rang Badu ke Nepal UKP Sharma Oli Henin Kasgi lengba ke video conferencing Modi ulong bakakam bakumsan jong ke sarkar jong kalong ban pen ne bo hakmat ya ke ri bemarjan bat ban penbha ya ke lentis sengkin kiba penyaso ya ke India bat Nepal. Kani kalong kakam ke badai ban simkian amar ke India bat ke Nepal entang bagi along marjan mereka don ke ciadai ke bajan nadu ke history ke geography ke riti dustur ke rukom long ke long yeng long sem ke ketien ke thali bat kiwai. Menteri Rang Badu ulong ru bagi India ke le shitam na ke bentaban kentiu bat penbhaya ke le kawan bat kakit ke ba jong kitu kiri ke badai paralok bat banang kentiu syuk ru hakaliang kakai pateng ke puli putih bat ke riti dustur. Ulong bagi India kadang pentrai ke projek sna surok sna lentirel bat transmission line ha Nepal. Syuk ula benrap bagi integrated checkpost ke badon ha ke jaka kapon ha pedang ke India bat Nepal ki yatrai da ke jinga sungtu jingmun ban penyat bet eka kai pateng ha pedang ki artli kiri. Menteri Rang Ba jong ke Meghalaya Konrad ke Sangma ulapleh nin kesngi ya ke Meghalaya Entrepreneurship and Startup Summit Arajar Arpo ha State Convention Center Shillong. Kini ke summit dai ke jingya lumlang bat jingya kenduk lang jong ke Chief Minister's E-Champion Challenge Arajar Arpo ke balapleh ha ke kat sautare unailur Arajar kat kendai da Menteri Rang Ba da ke jing temu ban itu bat penslur ya ke nong sang kam la jong ke banakaleng ke jela. Habakran hakajalang Menteri Rang Ba ulong bakidan news paangut ki belawan yasimbenta haka E-Champion Challenge bat kum kini ki Jacob ki jupenmi ya ki babahatam syusyu ulong bayakum kini ki E-Challenge in sapenlong man nakasnem namar ba kayarap haban kentiu ya ki nong sengkam na jong lengba kini ki Jacob lalaban itu ikisis paangut ki nong sengkam na jong ki batibit ba ki ban sayo ki jinghikai nakabanta shisnem na ki jaka hikai bapau ki badon hasyalong batura. Hakajok por CEO jong kaniti ayok u Amitabh Kant ulong bayakin ki kam msimlale de ki company hendela lehi dakinong sengkam la jong badang samla. Ulong bakaniti ayok kan ajing kasya ni kasorka Meghalaya daka babu shipotali ki jaka ajing hikai. CEO ulong ru bakajala ka de ban pai kamat bat yale ban pau kum ka senta nakabenta ka jingseng kam la jong ban penlong ya ka kam jengok ka ka bakam dondor bat ru ka barep daka bapendon kam daka spo mareng. Ula pentik na ru ban ajing kasyan hakalyang ka pisa tengka. Hakani ka summit la rakhi la sakhiru ya ke jingpen inami ke nong sengkam la jong ke banapo ke jala bat banabaru kumju. Haka Khelo India Youth Games ke padang long haka wahati ke Assam ke layo nyotali ke takamaksar haka Lawn Bowls ke Shivangi Sarma jong ke Assam ke layo kore ke takamaksar haka 50-meter freestyle hinin ke singi bat baro ke takamaksar bakalayo haka ni ke lempung yelek ka kilong santli. Kani kalampung yelak kajang kari kan kutno menta kasngi. Katu kani ko khubor kalakut kebelawan Shapinak All India Radio Shalom nginya so bat ka radio station hakapo prabajian hakamenta ki khubor.